Zibinyoma mugenza we mwene data, ntukagirize ibinyoma mugenza we mukundwa n'Imana, ntukagirize ibinyoma mugenza we mwene data, ntukagirize ibinyoma mugenza we mukundwa n'Imana, kuko niwamuvuga ukamwararaza Imana nizobire kukolaba nizomurenganura, Imana nizobire kukolaba nizomuvugira. Ntukagirize ibinyoma mugenza we, ntukagirize ibinyoma mugenza we mwene data, ibinyoma mugenza we mukundwa n'Imana, ntukagirize ibinyoma mugenza we mwene data, ntukagirize ibinyoma mugenza we mukundwa n'Imana, uvuga Imana nizobire kukolaba nizomurenganura, Imana nizobire kukolaba nizomuvugira. Habaye umunsi umwe nabyuka mu gitondo, muri icyo gitondo mpura n'ibibazo, ibyo bibazo mbagwira n'ibibazo by'uruvugo, aho haje umugenzi mu gatondo ka kare, agize mugenzi urazi ibivugwa mu karere, ibyo maze kubyumva iyo nahura na Yesu ntababutse nopfuye, kuko yambwiye byinshi. Abantu bakino gihe barateranya, uwo waruzi ko yo kuvuga neza ntiwagaruka kukuvuga nabi, we ugikora ibyo uragowe niyo utihana, wewe wagirize ibinyoma mugenza we hagarika, ntukagirize ibinyoma mugenza we mwene data, ntukagirize ibinyoma mugenza we mukundwa n'Imana, ntukagirize ibinyoma mugenza we mwene data, ntukagirize ibinyoma mugenza we mukundwa n'Imana, Imana nizobire kukolaba nizomurenganura, Imana nizobire kukolaba nizomuvugira. harigiye bishika nkihebura nkiyumvira yuko Imana yampebye, ari kandi nkiremesha isunzi iki jambo ry'Imana rivuga, ati kunda benshi ariko wizere bake, ati kunda benshi
ariko wizere bake kuko abantu barahinduka bisaba kugendana amakenga kuko abantu barahinduka gendana amakenga mugenzi ntukitenge gukundwa n'abantu mugenzi kuko abantu bo kuri isi barahinduka ibuka Yesu yene yanswe nabi wabo Yuda niwe yamugurishije Arisi n'abanga abantu baragoye abantu baragoye ariko abantu bavuga amajambo Imana nayo ikavuga ijambo ariko abantu bavuga amajambo Imana nayo ikavuga ijambo abantu